What's it? Hepatitis B. Anasa malaria be not now so. Anayari concrobia not now so. Ope heba mixture, papa dear, a Jeffers mixture. But over there will be a numbers no, and a chegu, a what was screen anymore, bomadia, nakajodi. Nasa banacas, smoking console dear, as some man motors. Yes, some man motors, mid of way. Baby, I will be as a whoop casa, papa dear. Ezumana nana kwekwe suman say brano be ma cars mukin kon be ma cars papa baby I will be an hey the cars bin pona wutwi ana car bi na wo na so ofo so watwi na wabre opese so apia ko nana kwekwe suman ho esuma motos wo bese sama ododo eno ane se wo de beba na fort bia enni hu medofo na se wo pe furniture papa so de ya eba no wardrobe enkonwa dressing mirror dining table a king of antique furniture baby I will be a bit of way kona kwaje di what's it hey promotion no eguso cost den senior angel drinks ye promotion no eguso cost den no sa na king of antique furniture so ye guso cost den bit of way ye me ho ye wakono enwi ehemi na me blink na me tejire o na wani agimi hu ya kasa betena tv re so na ye me basa na ina yas hey me coming kwa she me and the buy hey mama and I say me come hey mama we be say when him fa hey mama Spencer's Road Accra Spencer's Road Koto Babi Junction Echo Bank nechi ho and na hey mama what numbers and na echegu screen name no pomodia na frɛ made of way ye na me shoe ye shemi ye me Nayas ya chese me na ye mfiamfia wo na so aya akono yi a work in collection therefore me see a nepa die ene me see ampaya ebeja na menimi ya chese me blinky just love beauty parlor therefore nyankopon wonhira wo da ne da wo gibre na wonya bre na wo hwe na so saa dwumedie nyina bekoso a eya boafo a asomase nyina nyankopon hira wo bibia wate therefore na kaise dwumedie o hwe ewo Angel TV so Angel TV so Facebook Angel TV so na Facebook so actress Nayas one so ko na ko hwe live ewo hono therefore hi kaise maybe me di ensem ena me diba ena me se me be surprise so like I say experiences in life with you ena we nego so ohwe na se me se me tena se ya na se me kan experiences in life wa wo hwe me je so say mama ni hunu nti mani ada ho eye no kre na yes mama ni hunu nti mani ada ho me je say wa wo hwe me sa na so mama ni hunu nti oso wani ada ho therefore me ho aba now me ba me say I have a very big surprise at the mount me ba see ya je frobi do bi frobi do bi sun frobi he me say na eyafutu sem nko a enkran hyem nko a adisia nko a me ba see ya na me ba enne no me bebra mu more levels me ba see ya I'm so happy watching my mesmerized body eyes. I'm so happy watching my mesmerized body eyes. I'm so happy watching my mesmerized body eyes. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments. Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Awarded the man Cadillac of Ghana. A Suma motor, and the man. The person of Sumutu, the Bayana Meka, the Chefu, a Suma motor. Because I will check out the subtract to be more careful. I have tell Abbe Sewage, a Suma motor, no accident. The cat no accident. So, but car, cash, so, but swap car.
Small motors ready to help you. Me, a small motor is me rival car that ayeni some the aba or the mount no to turn kakra. Institutions for be a muhia, a be a car be, a small motors are on sa ever count you. If I shall number some and a good screen name, you just call. Okay. Oda makuma punoswa, mini agro. Hey baby, I love you. And you're not just out of shit. That's me. Yeah, ready. Me movie via Aquaba and the mobile experiences in life or so. Oshayin, ewo Angel TV, Facebook, Angel TV, Facebook Chronas so actress Nayas 1. Bomodi share. Jaw comment ne die. Ene ye besua niema ene futushem efutusem nkranhye tese ne de isro obefre odi wadwenkyere odi pepa ene mensaka mi ankasa me wofa me papa ma de nyina aw mi ama de nyina ohun se o peni pakore hu o hwe hwan ya me wofa me papa ma de nyina Ghana ni nkosi nyina eye hwan ya Lucky Mensah of your home. And our face so. Miaka Sambi boyfriend. Yeah, me say this year, dear. Ha. I just said Miaka Sambi papa Dr. Kweku or TV Shira wari so. Wow, Shahana make an answer me. She want me who jai kura. Me nyanim po wanya. What do you guess wanya? I'll run by my shame. Common sense. Adreno say oh yes hu a ebre Isaac engine wo afa yeria mi ankasa me maame made nyina me spiritual mother or your bad time wo ye na wo ye futuni mama Grace afenu owusu every year yes sweet mommy yeah Sweet 16, ma de bia na ho aye fe eya na burus asa o challenge you. Ano she dodo. Nchia kese pa enkoma mi akasa me ma de nyina mama Doris na mi shira obia a wo hwe me free ni be kwi shira ede be mama ye bu asi edu ye mami good mama bia obia remember I love you so much okay papa na pacho ho ye pa nkasa ase unyi da wo o samo pa se ma boju mi na white Debbie aboju white ndi no kwa unim mi hu obi na aboju kra fufita na ase ma fall ya manipa na me fe nti no nka nyi mi ase pacho na bibia boko di aduma kwa bibia de why the dead dance bibia she that's what I want controversial Avram aso dim kasa wonya me say na mo bete power masum die di kan lucky a high Angel TV so experiences in life tumedie ye share your experience ema wona wo hwe obi okra na ni da so nyina san obi wa no hia futu obi wa na wo hia nkranhye wo hia brabom experiences etie ne se wa bayi bebe se wo ne be share life experience kakra na de wo hwe wo no ana de wo hwe ye no wo hia futu bi edi medas abonebra se mama wa hei ye counselor mama wa hei na Avram so no so wa hei de na chese ne no bibia ewu nti wadaro ma bibia wo free school au call ye chese ejuma wo ye bibia na braboi ede bibia wo be kan nyina medas na misho mama nonko na mo nonko ma mempacho we dem chiami na Avram am say ye shiada and so we dey bia me hu wow okay na me follow party that's wow na wasema obisai men some no doso and some no doso but we be shasi and the person o man ya capella kakra bi se na e be ya the war show no na we hu say
papa we na wonji akonya na wontena se no won fro obi no obi susu mfro obi eti my acapella kakra no camera ni si wonhwem na mayen ansa wari ebetum pon ejino bani bari maso iye no dabu trenti asiyo dali ani haubla siankwa ansa wari ebetum pon ejino bani bari maso adabu trenti asiyo ani haubla siankwa wenyami au odo njojo mi au usaka mi swiri misi antiti mina mini uni asembia swiri yanka minu ntami odonkuwa pempesi wagula dari nkwana mino bagura agoji bebe abina bwa ima komode yo midentia sewa esisanu ntia bahele mi mingbo abahele mi mingbo abahele mi mbonu shi inongba inongba ogomewa gaga adu summa kwadu opulo sumongbe cash adu summa kwadu opulo uswangba no meyame do dese mewa no oh munyame my friend na bere na se media munyame adu summa kwadu no pulo sumba come back dama kuma punusu mini wagro I love you from the bottom of my heart oh yemfensi wo yebeto aso wo hu ai eti yenko mama cross ikoyi pa I'm say lucky mensa okay obi anim me legend no say metonyo na me fi gomwa do me na se oh we fancy me fancy gomwa aso utraka so a I'm say 15 minutes drive we do me krom aso okay me start me mama de yamansa okay na me papa de Wilson okay Mr. Wilson na ya na me pese me ko ho bebre okay do your papa no mo side na na de ato nchen me share menu mase eto Kristo asafo 1981 Kristo asafo ya na me ankasa me akola ketwa Kristo asafo 1981 embra Kristo asafo ba me kuro gumadom rase de me ho che asoro no mu kakra na da me ko asoro sa da no ana me ye odwumtuni wow I say na apon aso na ekwa asoro Saturday ekwa no panti epon ewia no na singing group a me join no from the Massacres Gospel Singers na peni owo mpa di 18 years ka sa amre na me kwa me 11 years na omo rehearse no na me ko gina akire so anyumo moto na me to bi sofu na wo kire omonyum so bi sa me say minum moto na wo part be me de nim anything about you say about to turn a travel no me de na me ka chance me about travel okay and o three me kujina ono awie na so no hu say me auto singer na o de me kujina auto singer na I'm say sada no 1981 Kristo asafo first crusade e wo kana me kai pa sada na Professor Kofi Abraham okay your friend say ya support mu nyina e wo hobi o mu nyina na o me Kristo asafo me ka me to no mama yes wa ya support no Kristo asafo mu yeah and Professor Kofi Abraham mu nyina fiti aseme me ko Kristo asafo me koton mu yeah ti your first crusade no kanda na me kura me metna akra me betna akra 1982 okay na sada no me kai say yes wa me na me ketekete na kita microphone na ipadom ye peja me ato akonkon na me to nnum pa na ti ma me benya aniji ewo ennum to na me to ba so no me koye so na me ma me mpene so na me wa so de ma me to me betwe obebo me sa say me nya so no because Sunday on Methodist na me ko me se me ko Kristo asafo na no so ye ko na me menda yes we go school from Monday to Friday Saturday na esa wo ye January fo mu no wo de bobo ma me ofie no ti e ka say ebi wa me to nnum oba no me so me se mu se no me pia bo nto oba vim oba bo me pa te ma me tu fi efie ekotena madam fo bi enchen na no kura du a ahomachi bia
eya me ma me corrance e be hwehwe da bia me wo okay ya no me na ne madam from kwa me na ho ya bo be 3 o'clock ahoma chi na ma sore akugina akote baabi we hwe na ma me twemu obepa me abo because also me jack Christ asafo me so anwum na me to no na ye me de enya so no pese me preaching no kwa na ya na do say ye preacher na mada ya mo ye to nyuma na wani asa ka bia ba wo be to nyuma mo de bi tutu kwan central region there aguna suedu aguna duakwa bobi kuma abodom ho nyina na ekoto na ye be fa me ba tema Medina Adabraka ho nyina na me metna akra enwum 20 by 82 no na me ma me free mu kusi me betna me ma me enche enua nche okoto ba bi kansan jan down okay so ho no me start new town asoro so kakra me Jesse Jones no so e be toto nwum a na ho so mo de bi tu kwan ko Asamankasi area mu ho emiri bi omo be fa me akọ na me ma me no say omo mpene omo me fa me nkoto nwum me ante no nti ye stop me okay te ho na ma asoro no mani anje ho sabio me ka say me be ball so kakra okay me hu be wura ball mu no so edu baabi no so ye stop me 1990 and 89-90 mo ana me hu Sibo Brothers awo TV so amo to ni gidi abedwa nti otonya menwom ni gidi abedwa nti otonya men na me hwe nkwara na we mde se mo ye ni age mate that nti na men so men practice enwom na me so ano meto no bi embo ma nye gospel na meto no me decide say me ye high life say me first demo 1991 mo ho sambe na me bobo pa nkasa nso tina me fa mienu nyina oh wow sadachi we ya nye ya na me bobo pa okay na me bre me ye me first demo me ni oparamensa omo ye ewrade di masame mame ebi anse ita mark awotweko enum na me ye me first demo e abeka fra baby antapon na wie ye no na me pe producer okay me nyane easy enum no edi be 2 years ansa sa past year wo ye fe ne sen anya e fe no difo akwa okay odifo akwa ya e kai say sambre not fadama okay ti obi kire yen ho ma me de menum no ko kire no ko ye no say wo ye producer we produce Dr. Pabubu Krapen ti menum na ye kama obeboa me ane de akwara manage ye pa ti no kra nti na so no ya me kobi na otwe ko aso no me ne madam fu bia me de ne ka me ho okay am say wo be ko na aso no aso da na si wo so na nipa wo mu ne ndu be ye 20 ndu be 3 kra 20 kra de si akabi enso ye ko kan ho okay emum na ekoye se na ndada no do so ende ye be ko studio echina ye be ko me ka se de wo se tam odifu akwa na wo ase ya se no otosu ye sa yetumi nanti feed kotoba bi eko kanshi no wo store oton oil kotoba bi Spintex yeah new town okay eho eko e fense o kanshi because ke ni ho aye de be faka ye kwa o ye china ye be ko echina no wasa hye atu ahye da odifo akwa yes odifo akwa ye nyina ye ni mu no yeah se me de nye ntro na meka ama ba ku video de oyisi akwa to ne ka boot say yenko studio bi wo metal ko say the CHM o say bibisa ye ko ho say okobuku studio na ma na ka yakoye the recordings no 1992 mo ho okoye na obeka kire ye say ye buku studio no up to 1 month nti yenko fie na ade bosom no bedura ba na me say nka wo say obuku to aso 1 month no so ye ni bookings na time no dura say time no bedu no bi so asambe tie ho ne hu say dada na no de dada mo tie mama danfo na me ne no enam no ne brother penny ka say e ka to ma me to e won store emre bi e wo kan show say o dada no dada be 6 months ite ka to na e ka so mo bebo no nya me be de madamfo ni senior brother okay ono no because no hu sa say na no nti one no nya and the yagro weka no we aka eja echedi ti mere mendum echi
producers be big band mu nyina me de call ho was na me obi enim me me senior brother me ma first born Germany those time na yentin Germany for pamocho ye chechi amu na William Crenton yeah now me so kire no sambe na telephone plan na so call your friend is answer phone booth and na phone booth kure no ho no com center your friend say Vodafone or circle on way ho no e ho na we kwa kwasala wabre yeah na enye easy e mame na enye easy sambe no na adwuma nso ameye because of football na me born in 1988 yetu ye pam me fifie say obebo ball anasa obetenefia 20th April 19 was a it's obebo ball anasa obeko school yes school no me wie elementary form 4 1986 the horn so the infanto say meto aso no na nka manage say meto aso na obi eno ho emame ti e be say if you na ye bread ti bodo djuma na me de me hasra ankasa ti me pam ifie ho 20th April 1988 na me na afofo nche okoda we nchen kaka na ho afono no okoda de obekwa animre na ya loke ne door obebu mo ayembie ti o se ope ifichire baabi na okoda me ka se ba ku bi de me koda madamfo pa omo window echire na those time no more jarabia bi Togo from kofa Togo etete won sha to be kamensa da me ko bo madamfo no punu mu na wambie me no to me ko madamfo bi fie e ho ne ya wall wo ho to be kamensa share jarabia ne mu na da me butu omo na ya 70 fie won ti omo empomachi me da ya ma de eche be do so ye ade eche na me ko hu adamfo phone bia na me ka ma sem che no okohu ya danfo baako na ono so man ba bi da kakra nti bia no nso so eno so ye beton edan no kra anti ye ton edan no na ma me eboase sakakra ka se me ko oboase e friends akotia ko ye diamond kakra na akotia diamond stars because se na me ko bobo kra na e ho so sem no na ye bebre me sem no be tenten ba me twitwa so na me sambra music no te me bra no cause na me on sem bibra yeah ni se me bra no misu edu nanim okay no ye so obeboa me because misu ani nyina no maybe di I think 8 years no 2 kwan tonight me nshada enim ni yi ankasa okay na misu gu no so a yemia me sambra no ba me ye demo na me de kire no me de sene no ana me ka me se Maria ho nsem che na e ka na koma also side obeboa me so no na o ma me ska na me de call studio no your first album 1993 I think say so abonti ebusuandofo no ba na ndwuma ye bo pa ye odo menwa min tumindo enti odo ye we love we sambiro odo I'm saying no ndwuma na but ndwuma me ye hit sa okay na Samson Kwe na Nayas amwenu Charlie Sam pa kwesi mo amuna na obobo menum sambre no na ubuku e friends studio no obetua payola okay 2 CDs to fa 5 DJs are 10 CDs so some 10 CDs ni konya wen ni bi ti makonta bi no odo me bo amemi o ma me 10 CDs na me kotua me fa Nayas amwenu pa kwesi blue I think say Isamoni and a punch or something quick. Okay. Tinimpa 5 na me fire no. Bosom no dru. Na asamenye biom. Ko me bra ne boa me no record o twa cassette ni na fi Germany na o de bra me e wa ha. Ya no kra mi yi cassette no. Mi na miniska me be yi. Cassette no ti me ko bo obi bosia. Na agent no so eyi odi bi source. Ti ne cassette o di kogu ahyiama. Timbe kwa echi cassette ni si egu we mus your friends and bag SM ho na tape si me nsa so na me de nam nkuro so nye aha ko ai kumase awraga so yebo a your friend say edum kejetia bi omo magazine na me de cassette nti ebo no na me fa ho na me de nam nimpamu
eno de because say me ne madam for bi kra echo set speaker echo rent system o KJT asame na ho ntesa na police station bi ho baby echo ton cassette police for be sesa no mo che say ye dede and de eden abeje wo sika anso ha move ko bo ase but ye bre ni ntie be pesa obo ne tofa because I have so many questions I'm just bisa music na emo no so me ko bo ase za me ko ton cassette me duru ho anadwo na ye de nyoma ye ton cassette no ko si obi fie obi hu yemobo na aka ba bia beda na kiosk bi si rewo obo ase afa tutu ko se ho ba bi kiosk bi si wa obi rent Emma Hosres no na ye ko na ehwa ayema ti wa mayanda hobi ni ni ba bia beda na twen ya obi adeda na ekọ ruru mu sa na papa no ehwe ya me ne makwara baako to san be yi ye firi mu na ehọ no nsuo mu na ye pa sa da anadwo no to obi awachi apatase nsuo to hwenye pa na mejina pataya se ne nsuo ebo me anadwo be 1 nti nsuo no to ya etwa ye no ete ye no na ye pepa table no so na ejam ono meme fa table no ono so fa bench na ye tena so didi no to say anopa na imagine awo mu nyame ye me adom ama saa nyom na ahete de ba me ni nemu a me second album me ni matweku 1994 okay and also odifo we first Israel King of Jewish Israel King of Jewish already auto outright ni nyina okay and so nyom na mba bonte oh wow I say akwashe na me third album 1995 me yema Kwame Ghana Music okay and also omoto outright no so enyum no so de samle na Kwame Miki me nyum na oye na watch cassette mu say young producer or the whole Ghana no the youngest producer but enyum na ma bonte ani asen kofu atwi yeah Kwame Miki na tena enyum no so ya Kwame Miki oh yes and yeah and otena enyum no so na woni bibi enyum no di men ye ton ma Kwame Ghana ye che music mu pepepe me record enyum no 1.1 enum ni nyina ka me bo hu na ena obo am kwa me Ghana eto na 3.5 or so ne che 3.5 no mie no senka me pese me di no eba nti na sikasem no de ho de nti wotimi me sika na me record ni film a odi ma je hwe de me nyae oh eso man pa ba enum no dada mu ko bisa kwa me gise fra kwa me Ghana no yi wonum no on de ontumi enum me wa na wadi me sika waje me sika so e de awie so de bia wose my kind of cross no kwere e ba kope is it na is Kwame Miki no no na obbo for yeah okan wow yeah ba man pa ba Miki so de nka me hu ni sa samle no na music na so mama wate twe ho aba therefore enje abo afọ nkrato na ye ba asem na areho obesua bibi wo e ba disia I'm so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. I'm so happy, I can't lie, mesmerized by your eyes. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee a keka, and na me juma dinty, ma po me den hu hia me papa. Na sebad ma po me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so chese Jefax amama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpre kopani se eduro no ho te ye dia afa abefu nimdie kwanso eni fidie won suom na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jefax mixture na momitie enye ma pemfo oba a o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe sa adwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jefax mixture pa
wakwaba kosonahwe Angel TV experiences in life and when you see Lucky ya ya ne die agemi bomodin na me ma Angel Cola bi na ria na the energy no so kakra because essence ma show so ache bomodin na tu ano na hwese ne yetie Angel Cola ye che drinks bia or diabetes yare bi atna so ache bia no che sugar nim bibia ye kama wo de taste kakra na hwe na cool you down na sa Avram ebebe mudi odie cool you down kakra ma me wate Avram Isaka bio ana be ma Angel me hu se na hunu be we what is it Avram wa ha me wa ha me because me nim say Angel energy drink pa na ti me ma wo keka wa drink sa no because common sense for no ya ne je ho pa what aroma be pacho ye nko for drink check kakra e brand mechia ahwefo nyina na madam aseso akonya mudi amaye se so embekire yadwene na de send metumi ehia me bra pen ni lucky won say most of times e bi wa ne nyom na obeti na TV so ne ade and obi was not open asem but unya the opportunity to meet the person say omo nyom no a motivate yen e bi ye efutuo bi yen kranhye ne asem na made ni na ye obi enim obrempo ahyase anti eda no me ye lesson bi na me de Black Sheriff me de ne picture abra uswa picture to na me de nda wa be ye star no eto ho nti de me kan ne say Black Sheriff na ye nim na anka ebia of o kase bra me ntwa picture kra obepam no ono ebra no uswa no sa great Black Sheriff no na eye hidden in sa koda ketwa no nti it will take somebody say oben na cha no na wabeye weyi sa adoma chede na epie maybe to say young boy ya wabeye we dem fanche me de obo akokwa me humeti Safu Newman me say me ye video me say Safu Newman say program bi wo ho na nyi din a wabeje na oben obi sempa chew ma ye ntwa picture kwa hwe beta na tiko say kan fi yako because won say de oye nipa ketekete no hwe wo mbu no but wo hwe na nyum so a amane a wo fa mu ene ade a ye fa mu no nti edika meka ne say ema ye mbu nipa bia abomfia we shouldn't look down upon anyone say the nipa tie bia no bibi woni mu a won na cha no a ade ni bepie ena em say do bia o ka so person be ka ne papa sem em say my video bi menyam post yi e ya how parents treat enkoda e wo Africa no we be study a say we wie JHS krapa na ye jawa bra bo ahye wonsa wuti ya e SS we SS a eno anu ye mfi obiom nti ye beja wo ehwa de omo ye ni say first ye ma eduane anopa ewiane enwumre a wie school a ye beje anopa no na ya ma ewiane enwumre e wo mu a na ye gya ewia no e wo mu a enwumre ba we nya eduane ndia na wo ti ado be nante santi ya bra pem beda na se ade na ye one na be motivate ho in Africa obi anse obi nkran obenya onamfo a ebetwe wasan ebi no betwe wedi even people who never believed in your talent no enye se blame omo because you be wa o hwe wa na meboa na anye ye sa de no so wo ho nti enna na o ka no obi a one more doesn't make that person a bad person one with the challenges actually say you can do it on your own anti mesre obi asese wo ko baby na anye ye a you try another thing and ade ba ko no say enye say ye ade ba ko me obi amfa ade ba ko nsi nsem no obeye em de so ka so obobo pen o problem a omo abrabo sebe ma ye society a e omo mu focus on only football ball pe na football in the future and Ghana so meka obi aye midfielder obi aye number 6 number 8 obi ani bobo but dodo na de omani si football na onsuya medicine onsuya carpentry obi okro ni menyom to onya nyom no obefu football na football so age ene ye de bo eduru ba bi a ontumi bobio me edua na esi me ni san ka me ye football ti me mambobo me si me mbobo biom e yakra house of folk e ha supporter na me bo pram mighty royals anti ye ni house of folk ebo friendly match ebra ismelado mu generation e be kono ti ebo friendly match ni wie na
omuka se me start training no has afọ kopia no bisa na mo ke boba na mo ke boa ka oba bi ya to mo ke no ke laba nti me so me hwɛ saa time no na me age ne so me hwɛ nti me ka kyerɛ me ho se me nya 25 years na me mbo premier team ana me ntu kwan a me jai na me tiwe maton fried rice da fast food check buy no then you start maton paste what bus muda then you start promotion you wura trotro mu ana you ton paste ni amount paste ni amount soap ni amount pencil ni amount pen o kai sa mayebi maton sunsundro ewo bus muda maton sunsundro maye security muda you cream nyina what obi da make kai ejuma ni pa ye no nti you don't give up in life. You don't give up in life. I was say what koso. E survival. I was say survival. Ye nipa na ye to me kasa and ye bo amane. Nti e dan make example say look at the animal kingdom. Enso mu na ye dwen nipa oda abonten ho. Ba bisa no ma wa bo ni buo e wodua so a watu kosu egum. Na ensuo to na agrada abubo mu a obofo bi amfa umbrella nkosi anoma no so ensuo to be bu anoma no na papa ne kosu nyina ade e chopro ne ntabe mu a na wato aso nti nipa bia no e so de wabrabo e hye wonsem eyeyi a anyeye nti meka say there is nothing called failure. When you fail it means try again. When you win you are a hero. When you lose it is a lesson. Nti e be fa ifutu efi e be san ba ho bi mama wacho wadaroma brem kakra mama na ene me wonsem bi am pese bibisa mi bra pani pa chia ahwefo nyina nyamenshira na this fine food chia wona and then so some na yer kan wunya pa o one man crofo a waye wona brabo wodwinde wa apem wontum nko wona nyim no obomo wona wahwe sisia no otumi hye wona wazi na eje mensah kade na mami fimunta na mpobra auto no na bata no wompede obokwa koto na ye kan na nom da bata na wahwe na wo sua de na wiase onti da nkan na wiase so wo ba owo bibi wonu a wona atekunum koi man fo wadwene ye de iyi bia ye Methodist for na okọ asọfo fra ye nyim asọrọ mo ọtọ mi gide na dem azọ so o ba nti ye ma no kwan ma onko na adino se obi wo ba hyase na etwene sana obenyi na ate papa wonu mu na on hyase no de pue no na ade adu ina afi so ball somnya ye kan ibi ne banyim pọpọ ahyes no wa mpene so ye kopolo fo adwuma nti wa mpene no mo anko if you go to baby no anche omu de asase mo je no wo bole today no kon de den ko ya no wa pa mo nti me try button for them simple so wo be shasa to no fo na bua no na hwa nyenko fo nyen won nam na peja ma onko da nko na nyim na fi so it's a ma kind dem abrabo bia wo won bro ho abrabo bia nyo won bre ho hwe se ye hyase nyina ye se ye kan na asema atebachi na ta ye kan de eje mensa na samorkin obi orite nyen biara o se nsu tokra wakahye bibi opamon but wengu nankasa no aba mu o hye no de okokoda wa akonanyi ntinde se ye se Mr. Lucky Mensa ne chete ye nyimete otume se wate nti mama bibi embu aba mu wo awetwenyen kodo ahye wonto menje mama bi not bi oye chiro no omman kade ati no kwa me ye biem wo bra nyim to wo mu kodo ko wanyim na biara wo na hyese no wo na wie pa nti no mama yi embu aba kodo de me eje mensa na dwuma pa ache no fo nyina no ndwom no biye de pa kan ko do ndwom no en kre so yet san na bibri ye what you say na fish no fast and cro so mami wo no papa wo no nche de ya sabrapọ no ewiebo nyamenshira chinyankopọ no so rishra otumi hyase wo bebi asuwo no watabu atwetwe kakakakra lo hwifom na so aboan de wo mami yi wo na so wo de bia na mami tas na abeche no nti se ehwenyen no mami wo ntam wo abrapọ no mu a kodo amabotai bi so yu de boko wanyim na lengiva nyamenshira mama sweetheart odo yenche baby phone lines mate adwenchire bibre beba na bipese bibisa wonum bia wo boy period jinkrato sa wonum bi em sa wo Ghana for se bibisa wo se
wo shede na boy na de bo atame osekuti abra na wote so na say because as a sanwom ne beto ho no anche bia na asa okofom kakra ite ho no Ghana for no edi wo hu ya kakra ante ho ye pese wo chichim kakra wo yi amra kakra bi maye na enkofo na me akasa ne tie kra makoma tom yem mat mechirim because asa na wo say ahochire na do so me ka say sanwom no ba mo epeja me mo epeja wo ankasa okay enkrato my albums bebre okay e ho na mami acapella kakra because anwom na di ai mami acapella kitu ankritewie jinkratuwe ebuotewie jinkratuwe pakomo unia peninu se ye bro enkoye afedi atukodo so ye penino se kakiro laki mi nimpo nansu di e ka kire no efri se wo nyinala di ata na chese kuti ya na wo bo no me bo enti chire mu kakra ba me ebo ata any tewia okay nti tewia ne ho ata de ye nyina ye nim sa atakro ba tewia wo se my enuma ma ata no a eho Ghana ibirimu nye Ghana nyina okay ibirimu ye omo adwene se eyo no ye late president Miss Awonyan baby ko na ye fe no Atamares me ye enuma no 2008 emra NDC whole Ghana musicians ni na apawo no na ekodi MPP akire we na ho ye mmobo ti meme ye ndwuma no na saa ndwum no wodo krabo afore ye ma no saa ndwum no me bo ni din okay me bo tu aba no mata no so se me bo Atamares my yansi semu for better Ghana tu aba no mata no so my yansi semu enkunim die nya yendia party a penwa ne NDC omunhwe na party a penwa ne NDC min yanom wanhwe omukwa kotwitwa e no DCA akase Lucky Mensa beka se party open NDC with the interviews na yeye okay me kire esemu yete pa ya man fotumi ye yete se we yam hwehwe wa ho party a penwa ne NDC anunti come back to me e kaka yetirimu se yenu aye bi penbo NDC hey come back to me because sa abato no epaye okay epaye me sign to bio okay me second round kra na me so ejinja me say no Professor Mles me ye fantini mapa no so ye fantini okay adi wo feel ya adi wo feel ye ma me ko support no okay na me ko di na chi me bo ni din na me de ye enwo no na utie enkrato no a me bo ata any tewia ma mo Professor Mles di okay nti yesi assembi safua to be assembi pono ti menwom no safua no eku biebie ebiamafo ya epunu bebe enu ti na omo kan se okay me ye bo Professor Mles chi no me de na me ye enwom on se ya enwom no ye hwe de ekoso wo wiase ene efiefie mu ene ya de ye but edru ba bi nso ya na mo hu se ya na eno no etimi brem ase because unsa wo boss anwom no e de support ye late Atamares ase bre was you although we pejao but I think 2-3 years time no edumu kra so did say emfaso wo ba so ma enkrato ai which means enkrato ma me wie medan ya me fie oh aye so bi na ma meska me na Atamares na ho ye wo since am ye no aye market okay since na every week me to me chow since na me ye na nye bad kra wow na me dan me compete ye okay and so enkrato ma me to me wie okay but who wie u fie no wo san dumi kra do say na I think say me hu say da ye chen dipreku was say wo di preku mendum oh okay mendum sa okay have to dey mendum sa but wo dum kakra oh da be mendum okay because actually no say my ye nduma uko me your case here because me do go we so net so a only dey trend pa ba ku ya yi ba ku bottom of my heart mo program baby I love program sa me fa ho bo no wow oni ho idea wow me miami wo me set of instrument miami wo me studio wow me wo me media me wo ho ideas because yeah no ma sigafo no sa anwom no eboa yen anti but menum de me hu me say me nko from da na mia na sisia no my imagine say
me ye we kakra because me ye football. Like Mensah, me hu ni say nya wo ana why wadwe. Me hu ni say ase wanu hu. Me no me ho da. Wanu hu da. So ko ball nwum e dey tie NDC and ase atame so echi. Ma to nwum atai atame so echi. Pe. And some me be bo nkrato no. Okay. We near 2008 and nkrato 2010. Oh, okay. Nkrato 2010. Oh, okay. Yeah. Nti me ye nkrato enu ho. Nkrato ma me sika pa manka. Me amitimi ho. Na nye bad. But I didn't think I would decide say me patcho me mo akasa I na wotimi decide say me bonyum atai NDC enko achi but me go be enter MPP achi. Esa na say yimu. As when hweto aba akopem. I'm so question we because of to the whole Ghana musicians no. Me to ama na so what to ama yi. And then nkrato ya na egu so toto no. Okay. So if you say niema me kura no me koye sa anwuma eta atamre sechi no ye na the whole Ghana NDC e friend say musicians ni nyina Daddy Lumba kwabra ye friend say Furamponsa KK Fosu Regizip omu nyina ekota MPP achi 2008 nti say ebia say wo ha dia oh yeah nti eno na ma me so yes say dia adu ofiu yenti me so it's not just say obi be ye ni bibi e wase chent na wonnim de enti a okay na eyame ya na ye wo ya say ono nko a wanya musician bi a wodin organa ha Antonium anta na chi ti ma me so me koye nyum ta enti na me say me de we ni pie na bato no pie no na ka be 3 weeks bi o me beto say within 3 weeks no na me yes anyum no e de kwata tamre sechi but actually na answer me be yen krato oh okay yeah. But colleagues the musicians they be brina I say be brina sa ye at periods and once anyum na nkasa ma be brina enya problem up to now obi ha ni me nya problem oh yeah sure yeah that time the be brina nya problem there be obi anso amba menu angasa oni me adenti na me maya menu na woni be problem okay e wo ho na adenti na so anya kakra wa ha na anya kakra wa ha na decide say oh ba say 2016 no be how say ya nyum eta na nado achi oh okay am say one time me te ba say no amfasa o hey sa ho okay no so didi hu kakra yeah to abo ama na na kufu ado Ghana maya bre eni bocha kesi ya ye ndi suwe eso to ya antia adanti yansu ye hu from ye afedi ya chi o ya chi anti ye to abo amana na kufuado afi we die ye system ye 2016 okay and also if I beji they say omo the campaign okay the me dem ye mom so mfa because na me hwe se dia enyoma ekwa eno kire se ye de ho bo afore na obi asuro metwa Ghana musicians ni nyina no sesi ame no ka se ebinu ba radio TV so epese politicians no pra from no mo ye ndwom because emu ada ho sesi a na first na okwa enu ama party bia usuro ame like Mensah me de ho bo afore na me nsuro se me ye ndwom ama we anase me ye ama we ba me hwe de ekoso oman no mu na me de my menu you enche be phone lines but nyum ya to my MPP actually and na me wo question kakra e wo me say nyum no to ne say yes you afedi na you say ya yes ana say de akofon kakra so say yes you yes say afedi abro so madre na me kire ye okay and na sisi a okay so de wo say me de I say my about answer oh okay and sisi a de me ntu nkire wo madre no e bia na me de anwum bi se me ye anwum o me ye anwum ande me nim ene ye anwum na fabra because e pese ehu se sa ye hio ye ewu na ye hu adwene enya me nko Ghana fo na nta me kuchu beba me kire madwene lucky yakopo nshira pa what ye wie ye akakakra bi baba pa to brem kakra wa me ta me pese era o hwenyen no ogu de via se wono bia na na dumache okay osi na obobo yeah na otonjom na si yehwa na ntwomoto no etume peja eyi na ache wiase na nti se se e wo bibia e wi ate bie na ebasa mehwa eyi ate wo no na aye serious wo na etum eze chichene dem e be sha kakra aso kakra so bo wi achi na enya hwe Abraham pacho me sama wa bem sisi a ebusia numbers is 0244605647
Bomodiana Frey, na for what drink tray for brain. I yebufu a your dog any DJ coin so. Number no, I will show screen any man. You go come. Sign H WhatsApp na for what drink tray, San Fabre 0244506706. 0244 Bishop form fan cheme 0244605647 0244605647. I'm Shamo Abraham Bremuka Crave Mammy. I'm saying Kakrameka point me NDC MPP. Okay. Okay. And number 1 year religion. I'm South Africa I'm me teachings now centered on the brain. Okay. Africa hano ya work and koda we want our children to follow our ways. Okay. But I will say say akoda bia ya be wuni bia no or a unique soul. Okay. And we are not here to teach our children our ways. We are here to guide our children in their path. In their path. Okay. Akoda bia no or a unique soul ya kokwo awa be soa. To be to a Pentecost ni obani peja obeko SD. Okay. Janman ko ni SD. Okay. E dey ntina wa akoda na or kwa asole ya. Once to make us we na so nyame baako ya ka de krokro ya ho ya boa obi wo ne bank remoni na akwada ne ko Pentecost ba hwe be kam na fifi o nti ya pacho so mama me ba kakra. Hello 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 ye went me nyina so me pacho ye nto aso nti eno ya ade baako me nkwa sorry. Okay, but me ma ne bi kwa sorry. Okay. I don't stop them. Okay. I catch one say wo ba opeso kwa sorry ya ma ne nko na sorry. Yo papa na o ti o mpacho ai aka tena o ti o ti ti ano tena I don't think tena because it can be you o ti e shi but it like you me pacho bati me pacho bati nyakopon hira opa we de yes she wo ho eno kre I did. Nyankopon hira masamafo nyina ye no kra ye hye ewu enu ntino me kai o semitro angel kola entena se sabre Ghana ye din Ghana ye hyehyehye entena se emfa wonsa enhye wo demini fam se adwumani ho adwuma wo ho bomodin angel drinks di breakfast ni nyina bi wo ho bomodin na kwaje odi ice block 2 cities kra na aguso na ton wate na be ye nhira angel kola die enua wo diabetes kra mse na pa wie anwumre witimi nom say be ma wa ye mere witimi ma ni nyina me pacho angel energy drink ai na donko next level kra de na ma ne me ma no de say ya gie aboso kra na we age fast mixture ye radi nyankopon ba wa himfie ho no be ma 1 minute 2 minutes ne de like mensa so ne wonya adwene kra bo modin a na kokkoje odi esuman moto sunso de pacho ai ka papa fi pacho ba ho sia hello hello Papa, Pacha Wadaroma, Udini baby are free. Good evening. Good evening, my daughter Papa. The program, you know, again, Mr. Wamish, and Yajipa, Yankopon Shroud. Papa, Mensah. Mr. Penning. Naminshroud. The end is the say, or David, our boss of the Naminshroud. And Pahu, also Peter Capo. Me pacho yes. Baby, I love you. Ash. And you mo party Yankopon Shroud. Avram. Yankopon Shroud, yes, I was a patch, bushani nyina mai. Onyu mu we de say man me man de say ye dampem na sem nyum ne. In fact, yenya adonko next level it me ko be 10 rounds. Kola no ka sanka. Obetre. Me de sa akodi ye example. Okay. On say sa akodi bodum sonyom. Okay. E mahama. E na nkrofo say onye foforo ma na na adodi. Sa akodi say enyo no wabo ato. Nti se dum so abakotie old one. Okay, lucky. You say bisa say enche ye beto aba. Wo be san ye foforo na ye pese o ye mayen. Wo ye mayen. Che say na wo pese me ye ba no kwa hemfa. Me mumu die. Me ka wo ye ko ha kakra na wa ye akwa ha kakra. Ai no kwasem. Asa ye hye no. Ye hye no na na pese ka wo to aso.
memra advise say no kwasem anka me onum bi amede bo sa I know na yenkwata na say yenkwa adwa ye kwato na say ye pa wo de mo ntwe hello mama so mama me ba hello hello hi ye me do phone ntimi anyina so do for san free hello hi papa ba ma ni mo nyamfo odi ni ba bia free good evening papa sunya fo nyina ho ye de okay you hello you lucky say abrabo mu to say music industry no e ko say asetena mu so to say abrabo mu de music industry no ho kwa de me ndwene ho okay I dey say na Abraham e ka say ensese wo fa ade buye eduma baako me no ka say me nka me ka say we me ton bi o I don't go to yeah we mu nyina me ton bi nyame sha me ya we pa me ya we ba na mpesa wan kasa wo ka okay Mrs. Yakupon Shra Wati, Nemo Madunko next level no. Angel energy drink no. Angel drinks in na, you the end of my because what to me yeah sure yes dia. They say no, you to me mabuno. Ah yeah school in no. They say yes so just batcho bon your mind. And anything yeah. Yeah, being so be. But we the man ko ye. Because yeah papa doctor ko go tin die. Okita akoma pa. Oh madam. Papa. We ye ni papa. Yeah. Odwene ma ho. See may be aba no. Me ba ye ni sesi ya. O de ma ya capella na kaka. Yes so mbacho. Ya papa show. Ye nim komo. Me di me wi a o de won me brew me di me capella. Me nim so de be ba. A capella kakra bi o because yes sure yes Ghana ye din. Ghana yes she. Hwe enye easy. Abraham. My kakra. My push me. My my kakra. O de me pimpim wo. Me fa on pimpim. We me de pimpim pa no so. Pa na so amere. We nya for fam dey for wedding. Wo de a capella. Wo de kwa Angel Cola. Angel Cola. Angel Cola. Mo wo de ma me ne kasem. Mo ye ne kasem ma. Said ya like Mensa. Me se me ton Angel Cola. Me ton bi o. Me nim pa. Me ton bi o ba. Your friend say kwa benya. Abenya we say ACP road so I mean in pa be from my lord we do my lord da me area me metre from ho Lucky Mensah okay I say wo di mpa na ebo and okay ho nyina ya Lucky Mensah okay my wife shop I said there was a time we feel my wife be say me hu Abraham say we betwem wo feel na me dia bi ho Mini kosi udi na dia to okay enti kana hono wo if you adra okay ntina meti Lucky Mensah na me say na da na dia obi dia to area ha afa na mati ase ma enti we bacho wo de ma ya capella kakra Angel energy drinks and so and also and once say me yemra me ye ho de ma me china me studio ho and me nda me pacho ma me ye nyuma abrel na wo de ama doctor I believe you wa worry sim what is saying me yere aware 20 years ni ye wo ma 6 wow ono pe na me ne wo emma me wo me hotel 18 bedrooms hotel nyankopon sure me wo me set of instrument me studio wow me sign to blodo no die esa me ankasa kwa me wife for provision wow store etu bunya brodo ibi na seche say bunya your friend say enjoy drinks bi ka ho a enjoy cola apple mango chese peach ni nyina bunya bi ka ho a wache kra ana me san wo football academy won kwala be almost 60 egumi fia me no ka sese am so win na kra hwe me wow me wo team wo football team e wo ho nkwa from under 12 ko ebi kra 11 wow ekosi 18 wow me omunyina egu no event center so kese nyame show e wo ho akoma papa na kita oni nti nyame wo be yo kese kura chinse akoma show pa ma brabo me de me no ka say nyame boa 17th ensem de to me ko for so ya de ko ye program we himfa me ko Ohio any your friends Massachusetts oh okay I want them to program so nyame show
and you almost trained in there. But NDC for Swabo and MPP for Swabo. Oh, me na mabo mo. Oh, I mean, I'm a boy. Because who share Japadia and Yankopon and Nam NDC for any MPP so NDC near behind me. Unim and Numa, my debut. I'll make it come albums. Okay, come we Otiakume from more. Okay. Loneliness, gonna kill me, darling. Adore you, Obama, Kumusun, adore you. Enkume darling, bo, Obama, Kumusun, Otiakumo, Kumo, Arabama, Kumusun, Otiakuma. I need you, darling, for the bebo. I'm just calling to say I miss you. I miss you, Ampa. Mesa, come back to me, baby. Come back, and I'll refi, bro. Ebuo one I'll see you. Yendi aye no muri. Yay. Oturufu ase. Na dansi ni we bro chirimamo. Dansu no krapa. Ena yendi aye pe hunintia. Ofre na abiriko ya ba dansi ti bidi. Bro fure ni abani. Woni se me na me boss anwum nyina. Nti o hwa ma bra bobe. Da na mendum bia no ha abewia se Ghana ha anya hit. Me na Ghana here me to me 4 shows a day. Meji ha na meji ha. Ebi wa me call outside akobo me program. Baba na cassette. Me percentage e umu. Egumechi etwem. Na me obi a me hustler nti. Me hwe me nyoma so yie. Ankasa. Ti me nyame ye madom e wo enwom tuo mu ankasa. Na enu nti na ama football na me bo no. Amen to me anje di wo football no. Ama me ye soccer academy ho. It's time no kase makola ba ko national under 17. Ya frɛ no. Enne ya national under 15 ba ko enne ya na me dia no kwai man ko pampram. 15 ya frɛ omo. Ti ba ko ebo under 17 ba ko so national me also na me coach made. Before I me free ha third division me under 17 and right about league match me we need one. Here na league leaders. Me under 13 wo ho the whole Ghana team be no wa share me that. My boy be 300 matches. Me here team no be 4 years ni. Wow. Obi no wa share me that. Ye ni bo pa. Match aye kobo sisi a me free o man kofie na me buy. Ba wa busua ye nshira o. We yere no buy nshira. Yeah. Esanse wo chududu wo ye brefo. Mabre. Enti NDC ni we na also o ma aboa me no. Me mo na ma aboa mo. Okay. Pa nkasa. Okay. Ma aboa mo pa. But almost oje kakra, oje kakra. Oh, say enum de since I me here enum de. Edin a. Na me fese me wura me brabon se. Do kan sempa de asempa. Yes, no wa so di me. What is ya go po sha pampa che be ma wo de telephone numbers atuja ye pese Avram ebem kakra wo final where Avram. Say ye creative society bia o mama de padodo na dane hypocrite wo party o support him. Okay. Wo kire wa adwene about politics pe na wa dane tamfo. To nsa na we repeat say e affecting the career, e affecting the career na sa na ye tienti. Minim de nti a obi de no na se na me ka about asamuaja wa ko join bawumia team na enkofo di na tem. There be matured people until say makwan na de petum kire na adwen. But ye meni age wo me bra peni like hu ye. Ebre bia ota atamusechi a oba ya enkoyi no osan ye nwom de be kire se ade ne enkoyi sa no se etine wiase ntina enkrofo kra se omo twen sa akode na anka ombo modin na dudum so no na sa akode se ba akode wombo bi edi wo so nti fofra ba fa old one shem ne tie and the same message Yakopo Shapa Pacha the telephone numbers atuja me mama Pacha we find out where so that room it's a man kind say ya me che waduma cheza for no kwazi we want brazil bi nyimondumo to o wadum papa enye printing aya no wait the prekon na ni bi ni je bi edum na it's say like mensa nenjom mesmoya oti akomapa no ofa adwen o plan ni dachi na binum so ho dachi nti wa fa mafu ni fie na say o tre no a zo wona dwum na ta no wentuma afa nkwanyim no na odi ma mfuma so wetuma atra no nti so wa rehwenyen se eye bibia me pa wo chewa endarete mi de mama enyi brand kan sikanyi ber nti kan nti wudi preko ni mom
dwen na hunyansa na fotum pono kwanyim Yakupon shapa mama wadaro my phone telephone number to ja papa me pacho fa handy number to ja jama ni beka se handy telephone number fa to ja ma me se de be ya obi hwehwe me pacho obi timi afre we de me di to ja se ebia wo baby ni ball boa na wo de na abreme na mbom enye se ya na me no ma to ja cross e ba no enye Ghana so aye sheshe no ntina me so boa me pese me de boa eso ko to bi na nokre adwuma de ho nokre na wo ken wo mboa we mu na wo se me ton bi I ma to I short as na say last 2 weeks me the blog Abraham won say no so wa ton na me be yeah me ma ton bo photo egu sieve mu da ma ton your friends ebro a egu olonka da so ana be na malata ne bo photo no kra na your friend me anti magina che telephone number anti my telephone and the che you anti magina che pa cho wada ro telephone number enti we the mesre ahwefo say me na me o be fra na ebia wo the program be brela kimensa say me pese me kobo we yi asema mawa ana wo pese me koye outdoor bi wo ware wedding bi na wa frame me say me kobo na mom samu amu na make sa eho ne de ya na mo atwitwa so na mo fa mo ma na enim bo no mo na ye nhwe so mo ya ade na mo badwene like mensa team no na ye mbo mo da achi no said Abraham can say football the age na ebo no the telephone number de ha 0248 we da misre mo am frame me wo sa kwan no so ma mo frame kwan bi no so 0248 0247014558 okay yeah me pacho sambo 0248 701458 okay 0248 701458 Yakupon shapa yeah I mean sure what papa me that's what him mama me pacho telephone number mama telephone number de agemi amebobo pacho so for mama so for mama Grace afenu free ye so me pacho afenu afenyi oh adu ofie ye no kwasam me pacho mama telephone number de 0242842459 mama o telephone number ka senka wa abo fa be try okay no 0242842459 0242842459 mama telephone number no bomodia na akwanchire bia ohia bia bomodia na frɛ no Abraham pacho telephone number what are yo said they open like a number me jaya me de tudwa because we to me from 2 am no be say me frake say beba nti number ne de nti on be so number ne de me de 100 mo na me de tudwa nti on be so follow me Facebook Common Sense Family Authentic TikTok Common Sense Family and YouTube so say Common Sense Family nti eda Ghana fo nyina ase ye pacho you nyankopon sha me do for that make I will say in fact say ba no plantain chips papa dia in fact oh yeah wedding engagement party and answer baby birthday party be bia high mkrani ko school unya angel drinks flavors ni nyine bako e share the bag ma afi plantain chips no but modern na frɛ won numbers 0243788609 na sa chips we ho be Nancy o ma ne mpa me ho rade Miss Nancy etuodi adentuodi bibie di ehhehye honom me pacha obomodi plantain chips enye rubber ene ye de chicheche ye ne Ghana ye di ko hospital yo ya na ko hospital kra nya asem keto anu nti diabetes for na drinker yaje atum angel drinks me pacha baby awo bia no bomodi na order plantain chips no kwajibi kutubi na ton habe ye nshira afi me dofo de bia me ka se anumdie papa de Ghana ne abrochire eni babia de anumdie papa wo bia age atom angel drinks me so ko shop bia no wanya bia wo de frɛ Nayas me so wo ha ne ye nche kura mi ankasa mi am de bi kwa koma ka bro de ofru dua pa eni epia no enye de bia na be ka kosere wo fa na o ma me ne wabusuafo ade o je bibi no no so hu se obo homodi pomodi ase angel drinks peach wo ho mango wo ho apple wo ho cola wo ho je say na onya adwuma what wo ye dey
Bomodin what bibia wo bia angel drinks na me de kumi kra ye me kwa adwuma ba se na ma bre na me gi me one enjia ye angel energy drinks hey na me gi na me one gbag afina asa chese magic na me hu sisi me hoso bomodin angel energy drink de me dofo na me say uwi ade ma ne mema nyina saja to adonko next level nie cash hi me dofo adonko next level ana me hey this is me single we be man na ba me pacho so o pese me jiw tum pa dia fa adonko next level bra me pacho da dia wo bia no pomodin ana kokoje odie afei me say Jeffers mixture eno na siesi ma himfie ho ama me say di obeba bia no wate aka me so Jeffers mixture hey mema na 1 minute 2 minutes no me pacho me sero ngunwani mase pomodin akoje odie Jeffers mixture yare diom me say diabetes hepatitis B yare bia Jeffers mixture ebe tu yare nase ama wate ama wajo fana mesna eguani mu no na bomodin dodo bia opebia konakotu fama na ebusuya ne Ghana yedin Ghana yehye entena ho ma yare no emubu ho entena ho ema yare ne nhye oso konakojo de Jeffers mixture na wi me se cars mu kenkon de kroma cars mu pa de esuma motus na me se bomodin na frɛ won hey usi kanso kra wodi etuetu ya kakra wi anu akwakoje hey bia wo bia car type bia wo pe bia esuman motus na se banu furniture papa so dia kind of antique hey me se bia the whole wajini nyina aboso na me tiri hwi de hair mama hair mama yankopon nshirawo me makeup yi so just love beauty Palo medofo pomodi ya so obeko YouTube page honum Nayas 1 TV hey wenya bi anhwa pomodi ya ko Angel TV Facebook page honum kona kohwe ana actress Nayas stars nyina ka ejiri ni ana metia ko page ne so na kokore yakopon nhwa wa wo je bre na unya bre na wo hwe yi yakopon onhwa onkoso wonye okesie enase kesie enchia kesie enkoma aboafo nyina ye me mama Doris o me nyame hira baby ya obi ya wate akoma pekita koso afa Bible time etri why ye bia kasa me papa ye erade doctor me papa doctor kwe ko say ye papa me nyo de nie ye papa menyo de nie nyankopon hira wate ye me ba Ghana na etete faso no papa wa mama adwuma anya ekaba na de nkate kora but nyankopon hira wa hwe me so kura me nyame wode me ma o wode me amma nyankopon hira wate see you nyame hira ye radi nyankopon Angel TV wekesi nyina Mr. Vincent ana oh see you ba ko fe Mr. Vincent ye papa nyankopon hira wate se wo hu me mobo na nyame ka makoma na mo mama adwuma ye nyame hira mo onkoso nyamo kese Mr. Frempon mi chia mo Mr. Bankwa mi chia wo bi Angel TV juma Angel Group of Company juma ko fu nyina radio TV eni wo bibi nyankopon hira ye lucky ade ba akopɛ na mpɛ oye mama ansa na wako patro ni Avram eni mama patro mo nka mom munchia me papa Dr. Pekoti na monda na se mama wate eni mi CEO Mr. Vincent munchia na monda na se mama wate we dey doctor we dey me mi aba oh o se dia wa ya ma no no oh e do so bebre oh nti yenda ase e ma no oh we dey be jira me nu aba eni na yo no nko a me ankasa so me da wa o kai emre bi me ba kuma ase ebe srao obeka ya we ekire se we odo wado ye na eso wotre won se ma no so obi aso me srao na ya so srao oda wa se bi akopọ ma won kwaten na fabo a omo pebi omo ye mobo Director Bakope, Yakupon Show. Director Bakope, you two. Yeah, Miss Nancy, a 2 year and 2 year. Yeah, I was here for Dasane.
nyankopon boa yen wo de yemfom nyina kye yen na osama yen kwa eni ahoden a yebesen hia na kai se enes wenti bi anhwa ya wada nwumre bia 9 pm pepepepe near the repeating ye di ashes yeah Rocky Takes Clothing I love you guys. That's an essential.